mentaka sengi ngadon hang ne bat iway naki YouTube creator hang ne pok ka bri nyau trap ka jongi bat entah ngat ii kumba kaladon kanum tu subscriber ka Lam Jing Shai channel mo Arlak Prapu Arhajar. kanum Arlak Prapu Arhajar. Arlak Prapo Arhajar dei Arlak Prapo Arhajar dei kawai nagi channel ki ba he bang ne pok gari kasi pat kini kita ki khundap senrang ki ba don sap jong ka bri nyau trap ni sau sarong ban don ni kum kini hang ne pok gari kasi bat lengba jong kini ngile se ngila banong ba kini kita ka nuksa dan kita kata ka role model ba ki wei ki samla kasih kentai bat senrang ngihap ban long di bachelor bat ngihap ban pedon kam ya kata ka wisdom ke bangidon mo kumno bangin ya chakmat ban sedang daki wei kani kalong ka kom ka wei nakilat ke ban sengkam sengjam rumah Kalong te panai kamai jami. kalong Para samlah. ka wei kalong ba piyo ya kalat ban pedisap te menta kasi ngas ngau don box sisa hadu kata ban yo ya kendu bat ini wei ni samla rang ba jong kari kasi jantia balapau bah ki kam sena short film ki bagi ju pelat lengba katu kaya Lam Jing Shai channel bat ngas ngau ba pidang peniat ka film no ke ba kerten kumnom tu ka film Kajuk. kajung lakan usmi minta kalayan Karang ya minta kasih. odang dam ta kasmi ngai i baki bru ki layan rosh baki layan bun pha mo Biang. Ibru support saya kelak kersan. te kani ka film ka bakat no ba pi la penmi apo biju sendama ba pi la ju yashim mentah Abang sementara kadang deh nak ba kadi ka baar ba kaban ko kadang ke ijat. ha Bala direct di bakir nang rum. Bahkan ni kajuk bala direct di yang ini. kani ru kadi ka ba direct di ba kirina te hang ne pi yashim mentah tang ma pi ne barok ka wei ka tim jong pi yashim mentah Bun bayar download. bun ba yo download Mati yang Pak Jelau di Sirlin entah tertib. Dot. Kita kan ikut. te ngaru ngampat yo rung dengan sa wan pet tamba babun hi kini ki parlok ki ba ala rung ban pet ki ong ba ka best ba ka film te kermen bagi pajba jong ka ri kasi jantia kinang ya wan sakmat ban ai gejing kersan nam ta kini ki paradok ki prasnam jongi mo bakin nang la ban kiu saprang bakin la ban sei susu ya kata kasap ka phong ka jongki kamtam ka e ka bangadas ngau sarong e ka long ba ta ka di kasi ka banikong bangai kendu bani marang ba tang nakar kumya kendu ber iru ngasau tu bai dei we ni samlai bas ngaurit ba badi dei samlai badon ba kata kasap mo bada dese ki babun ki kun samla jong ka ri kasi jantia ki layo ya ka nuksa mo ba kumno kini ki samla ki layat saprang ha ka kasap ka bakidon ba teng-teng ni ong ba don kasap tamba don ka platform ban peli lat lane ban peni mo ri lada don ka kembagaktin ka ong balada don kamon kamut ka lat ka peli te kembagi ne mo kini ki samla rang ba jongi len ba ka YouTube channel ila keu saprang ketu ka Lam Jing Shai channel ban menta nilai i ki haki screen ki bahe hang ne po biju sendama te kalong ka e ba snow tenat bat kalong ka e ba snow komen ba ngiru ki prakasi snow komen bat ngisau sarong ban yo i pi ba pi la don hakan di ka level te ka e jingkat pat ka jonga kalong ba ngakot ngawer pi ki pradok ki prasnam ki kun kasi ki kun kara ba pin wan ai ban ba pin ya wan hang ne po biju sendama ban ai ka jingkersan ya kan di ka film ke badang yat menta ke badang peni bat ke badang peniat menta kesngi film mo kum kita ki film Bollywood ki Hollywood ni kloi ban ya pet ni kloi ban ya wa ai jingkersan te kamtam ke film ke ba ki pradok ki prasnam jongi hi ki kun samla jong ka bri nyau trap jongi ki don benta bat ki don bat peni kata kasap ka phong jong ki kalong ka e ke ba ngau sarong bat kalong ka e ke ba ngi ngau don burum hadu kata te lengba ka ni ka video ngakot ngawer pi ban ai ke jingkersan nam ta kini ki samla don sap jong kari bergejat penriu te nginget scam ban ngakit bok bakan di ke film ba pilaya don benta bakan nang la ban yat saprang bat banang kiu saprang te piru pinang yat saprang ka tu ka Lam Jing Shai channel ke jong pi pinang la ban spread awareness te ki pajba jong kari kasi jantia amle hakini kisngi habangi i ka society jongi ka don kam ya ki samla ban ai ki awareness te ka e ka bangakwa ban kerpat ya pi kamtam pi ka channel ka bala kam he to ai ki awareness khenang baki pajba jong kari kasi jantia kin yanang ban kala bamut nang ni sakmat kamtam habaya dei bat kaneka la jandai atat kapur ban jit nomik khamat khenang ba mo ngakwa ban kerpat ya pi kata ba pin ai se ka awareness khenang ba ki pajba kin kendit ban riu nang ni sakmat ba kinum deisu piong dei na konsensi yum tu Nama hati. nama hoti konsensi Kedawan
ka sate te ka develop kadang duna ba. Adu ke surat ke sekal ti ke sekian kan. Kan nasi gon kata kada orang Egypt igen orang mat gue rujuk. De minta ngimut iban sena ada pendengar film. Mun sena ko ka awareness video. Kapan long ba ajumut la miki pat ba bikin jid ya ba ya ke ba kum gino kita gino mikmat ke ba sisa. Iban film ya ke jinduna ya ke creation ya ke development jangka konsumsi bat jangka imlang salang hi borok boy. Kadai kam tam lei menta phi ki samla ki badon sap mo jo gari begejat benriu lada ngiyo ekonomi khmat ki batip riu tiblai ki batip ya ki jing terikam kumno ban kentiu ki kun samla kebut bakan ni kasap ka pidon menta hai ni kadai hepok ka state level desi pila ban poe kita ki international level pila ban poe ki national level te pidon kam ha ban create awareness ba ya de bakan ne tenga kitbok kit riang phi ba pinang yat seprang ba pinang kiu seprang te ngakit bok kit ruang ru epi ki pajba ba pi ju ki baju ajing kersan ya ka lam jing sai channel ba ki ba ajing kersan ru ya ni ki film khasi jongi ba pin ya na ajing kersan susu nang ne sekmat ku blai sibun ngin sekenduk pat